Goeiedag. Ek is Hermine Nortier. Ek verteenwoordig Boland B-span as skep by die interdistrikte in Oos-London. Graag wil ek my span aan u bekendstel. Op derde Lizette Moore, op tweede Jade Krieger, op lead Isabel Pinaar. My ander span skep Tanya van Deventer, derde Leonie Viljoen, op tweede Elisma van Rijn, op lead Renet Grobler. Dan ons linker en ons regterhand, die gom wat die twee spanne bymekaar hou as een span. Elmarie Libbe. Winning together beteken vir my, ons wen saam, ons lag saam, ons huil saam, ons verloor saam, maar saam staan ons. Ek wil net sterkte toewens aan al die spanne wat hulle distrikte verteenwoordig, die 10de tot die 14de Maart in Oos-London. Ek haal aan. Champions don't show up to get everything they want. They show up to give everything they have. Lekker speel almal.